ассалому алайкум ҳамватанони иззатманд. бо пешниҳоди нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ шуморо бо хабарҳои ҷиноятӣ ва натиҷаҳои фаъолияти кормандони мақомоти корҳои дохилӣ шинос менамоем. албатта дар ин барнома мо имкон надорем дар хусуси ҳама ҷиноятҳои ба қайд гирифтаи милитсия маълумот диҳем, аммо ҷиноятҳои таъсири васеъи ҷамъиятӣ дошта ҳатман дар барнома инъикос меёбад. мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати гузоришҳо. дарёфти ҷасади сӯзондашуда дар ноҳияи шаҳри Нав гумонбар ба таври фаврӣ боздошт гардид. Товаркати задам. Ба кадом қисмати баданаш? Якум бор почашо задам, дод кард, баъд аинҷа задам, баъд аинҷа задам. Мақсади шумо чӣ буд? Мақсади ман ан куштани. гумонбаре ки чорвоёни ҳамдиҳагонашро мояи пешбурди рӯзгор қарор додаву ба ҷабридагон наздики 60 000 сомонӣ зарар расонид, ба даст афтод. мусодираи 400 000 маҳдудҳои тарфгарӣ ва боздошти чанд тан аз донишҷӯ ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ. санаи чорум хуҷан оварда будам, мақсади фоида овардам. аз тарафи кормандони милитсия дастгир карда шуд. боздошти марди рӯзгорида барои шароит муҳайё кардани кирдорҳои бадахлоқона. ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. мақомоти милитсия аз марги маҷбурии сокини 45-солаи ноҳияи шаҳри Нав хабар медиҳад. ин ҷинояти гӯшношунид рӯзона сурат гирифтааст ва гумонбар пас аз содир кардани ҷинояти одамкушӣ ҷасадро оташ задааст. милитсияи ноҳияи шаҳри Нав тавонист гумонбари ин ҷиноятро ба таври фаврӣ дастгир намояд. шарҳи ин ҷинояти махсусан вазнин дар гузориши ҳамкоронамон. санаи 3 декабри соли 2021 тахминан соатҳои 11 ба қисми навбатдории шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи шаҳри Нав хабари телефонӣ расид ки дар суроғаи деҳаи муллошодии ноҳияи мазкур ҷасади сӯзондашудаи шахсияташ номаълум дарёфт гардидааст. дарҳол гурӯҳи фаврии тафтишотии шуъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи шаҳри Нав дар якҷоягӣ бо кормандони прокуратураи ноҳия ба суроғаи мазкур ҳозир гардида ҳангоми аз назаргузаронии ҷои ҳодиса ва ҷасади дарёфт гардида муайян гардид ки фавтида шаҳрванд Содиқов Алишер соли таваллудаш 1976 истиқоматкунандаи деҳаи муллошодии ноҳияи Номбурда мебошад. захмҳои халандаю буранда аз табар ва ҷисми сӯзондашудаи ҷабрида аз он шаҳодат медод ки Содиқов Алишер бо марги табиӣ не балки аз ҷониби нафаре ба ҳалокат расонида шудааст. бо созмон додани гурӯҳи фаврии тафтишотӣ кормандони милитсия дар гармугармӣ тавонистанд гумонбари ин ҳодисаи ваҳшатангезро дастгир намоянд. ҳамчун гумонбар дар ин ҷинояти махсусан вазнин шаҳрванд Набиёв Ҷурабек соли таваллудаш 1972 истиқоматкунандаи деҳаи зикргардида дастгир карда шуд. маврид ба зикр аст ки ин нафари ҷиноятпеша бо доштани кинаву хусумати шахсӣ бо мақсади аз ҳаёт маҳрум намудани марҳум бо табар мусаллаҳ гардида яку якбора ба тани ӯ бо як бераҳмии махсус чанд маротиба зада ӯро ба ҳалокат расонидааст. Товаркати задам. Ба кадом қисмати баданаш? Якум бор почашо задам, дод кард, баъд аинҷа задам, баъд аинҷа задам. Мақсади шумо чӣ буд? Мақсади ман ан куштани. Набиёв Ҷурабек гумон дошт ки бо оташ задани ҷасади марҳум изе аз кирдори содирнамудаи ӯ боқӣ намемонад, аммо боз маҳорат ва малакаи баланди касбии кормандони милитсия ин гумони ботили ӯро барҳам зада гумонбарро боздошт намуданд. Баъди ба тавар задан чӣ кор кардем шумо? Баъд виза овардам, айхе бақилашкаби виза овардам, виза рехтам, гурги чақондам фарқ. ошкор намудани амалу рафтори чунин ҷинояткоронаи махсусан вазнин далели он аст ки кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ то охирин лаҳза бо ҳама гуна ҷинояту ҷинояткорон муборизаи беамон мебаранд ва аз ҷониби дигар ҳар нафаре ки боиси ҷабру зулм дидани одамон гардида дар натиҷаи амалҳои ҷинояткоронаш ба ҳаёту саломатии шаҳрвандон зарару зиёни ҷуброннашаванда мерасонад, оқибат пой бар занҷир хоҳад шуд ва дар назди қонун барои аъмоли бадаш ҷавоб хоҳад дод. як нафар сокини 33-солаи шаҳри Леваканд ки пеш барои содир кардани ҷинояти қаллобӣ адои ҷазо кардааст, ин навбат боз даст ба ҷинояти дуздӣ задааст. ин чапдаст чорвоҳои ҳамдиҳагони худро тасарруф карда ба дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бурда мефурӯхтааст. офоқи Қодириён ин ҷиноятро шарҳ медиҳад.
به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر لیوکان چند نفر از ساکنان دهه باتر آباد جماعت دهاتی گلستان با عریضه مراجعه نمودند که شخصانی نامعلوم از زمین‌های خواجگی دهخانی‌شان چارواهای کلان شاخدارشان را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. با دایر نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نفرانی جنایت پیشه دستگیر کرده شدند. شریف فریدون سال تولدش 1988 ساکن جماعتی نام برده که پیش در اساس ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است و یک نفر هم مسلکش ساکن ناحیه یاوان در صادر نمودن جنایت‌های مذکور به پورگی اقرار گردیدند. ضمن تفتیشات معین کرده شد که این نفرانی جنایت پیشه با مصلحت پیشکی چارواهای ساکنان را طریق پنهانی دزدیده با نرخ ارزان به فروش برآورده و مبلغ‌های با راه جنایت به دست آوردهشان را در احتیاجات شخصی خود صرف نمودند. بازداشت شدگان در 5 حالت جنایتی دزدی گمانبر دانسته شده ضرری رسانیدهشان به شهروندان تقریبا 60,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر لیوکان پرونده جنایتی با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. موافق قانونگذاری کشور واردات و مورد استفاده قرار دادن موادهای طرفگری منگرده جوابگری جنایتی در این سمت پیش بینی شده است. وابسته به این از جانب کارمندان مقامات کارهای داخلی جهت پیشگیری معاملات غیرقانونی چنین موادها که استفاده آن برای جامعه خطرناک است کارهای فرماندهی و پیشگیری کننده براه مانده شده. شخصانی که به معاملات این واسطه‌های پیراتکنیکی دست میزنند بازداشت و به جوابگری جلب کرده میشوند. فرا رسیدن فصلها که هر کدام در خود عید، جشن و سنه دلخوشی را دارد واقعا هم فرحمند و خاطره سازند. در فصل زمستان اکثر ساکنان سیاره سال نو میلادی را نوابسته از سردی ها با شکوه خاص و آرایش ارچه جشن میگیرند، ولی یگانه عاملی که در آستانه تجلیل سال نو میلادی همه ساله به گوش و هوش شهروندان و فضای آسایشته ایدانه خلل جدی میرساند این استفاده موادهای طرفگری یا به اصطلاح خلاپوشکه میباشد. با نظر داشت آتش انگیز بودن اینچنین استفاده موادهای طرفگری به بیماران فشار بلند، دیابت قند و دل خطر جدی داشته صدای بلند و گوشخراش آن در حالت ناگهان میتواند هر گونه ناخوشی را به وجود آورد. دلیل ها نیز کم نیستند که استفاده موادهای طرفگری به آتشگیری انشاءات عظیم و تعیینات گوناگون سبب گردیده اینچنین به مرگ آدمان نیز سببگار گشته است. با درک چنین خطرها ضرورت پیش آمد که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در ماده 199 علاوه 1 را وارد سازد. در ماده مذکور آمده است غیرقانونی به حدود جمهوری تاجیکستان وارد نمودن، استحصال کردن، نگاه داشتن، فروختن، به صاحبیت کسی دیگر دادن و استفاده بردن مواد طرفگری پیراتکنیکی به مقدار نچندان کلانی در دوام سال پس از تعیین جزای مأموری برای صادر نمودن چنین کردارها با جریمه به اندازه از 100 تا 200 نشان دهنده برای حسابها جزا داده می شود. همین کردارها اگر به مقدار کلان صادر شده باشند با جریمه به اندازه از 200 تا 500 نشان دهنده برای حسابها یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 1 تا 2 سال جزا پیش بینی گردیده است. شهروندان الکی مشاهده کرده ایستادند که در ولایت و شهر و ناحیه‌های مملکت گاه صدای گوشخراش موادهای طرفگری به گوش می‌رسد. وزارت کارهای داخلی در مؤسسه‌های تعلیمی در واخوری با اهل جامعه، بازار و مرکزهای سودا جهت رعایت ترتیبات پیشگیری استفاده موادهای طرفگری بخصوص از جانب نابالغان را پیوسته یادرس می‌سازند. اما متاسفانه برای بعضی به نام تاجران درآمد مالی بالاتر از خطر جان دیگران است. در مقایسه با سالهای پیش در نتیجه همکاری‌های مقامات کارهای داخلی، خدمات گمرک و حفظ سرحد جهت مانع شدن به وارد نمودن موادهای طرفگری به حدود جمهوری تاجیکستان چاره‌های قطعی قانونی عملی گشته ایستاده است. ولی چند حالت مصادره موادهای طرفگری در ناحیه‌های شهرهای دوشنبه، کولاب و بوستان ولایت سوخت که در مجموع 400,000 دانه را تشکیل می‌دهد، کارمندان وزارت کارهای داخلی آشکار نمودند که تاجران این نوع مال پیراتکنیک از سالهای قبل موادهای طرفگری را پنهانی نگاه داشته می‌خواستند به فروش برآورند. از جمله از شهروند دامینوف سمندر پلوتویچ سال تولدش 1995 ساکن شهر کولاب 232,200 دانه، از فرهادوف بیلاد خورشید جانوید ساکن شهر دوشنبه دانشجوی سال یکم دانشگاه صاحبکاری و خدمت 120,000 دانه، از یک نفر نابالغ ساکن شهر بوستان ولایت سوخت 24,000 دانه، از یک نفر نابالغ دیگر ساکن شهر ترسونزاده
3500 дона маводҳои тарфгарии навъҳои хлопушка ва трения мусодира карда шуд. бо пешниҳоди наворҳои мазкур аз падару модарон, аҳли ҷамоатчигӣ, масъулон ва омӯзгорони муассисаҳои таълимии кишвар бо эҳтироми хос муроҷиат мекунем дар пешгирии чунин амалҳои ташвишовар назоратро ҷиддӣ намоянд. фурӯши маводҳои тарфгарӣ на танҳо ҷавобгарии ҷиноятиро дар пай дорад, инчунин истифодаи он аз ҷониби ноболиғон эҳтимол дорад ба сӯхтор ва маъюб гардидани нафарони дигаре ё худ фарзандони мо гардад. биёед бо ҳам якҷоя бар зидди ҳама амалҳои ношоиста мубориза барем то ҳару замон иду шодӣ бошад. дар ноҳияи ҷабор расулови вилояти суғд як нафар марди рӯзгордида барои ба кирдорҳои бадахлоқона шароит муҳайё кардан ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб карда шуд. ин нафар новобаста аз он ки барои чунин кирдори ҷиноятӣ пеш адои ҷазо кардааст, боз ба чунин кирдорҳои шармовар даст дадааст. акбар шарифӣ оиди кирдорҳои ҷиноятӣ боздошт гардида гузориш омода намудааст. омода намудани шароит барои амалҳои шаҳвонӣ сабаб шуд ки милитсияи ноҳияи ҷабор расулов нисбати марди 58 сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғулакандози ноҳия дар асоси талаботи моддаи 239 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намояд. санаи 29 ноябр дар рафтаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ муайян карда шудааст ки гумонбаршуда дар ҷои корияш посбонхонаи хоҷагии нақлиётӣ аз фаъолият монда воқеъ дар кӯчаи айнии шаҳраки меҳробод барои алоқаи ҷинсӣ намудан шароит муҳайё намуда як ҷуфт мизоҷро ҷойгир ва ҳамчун мукофот 100 сомонӣ маблағи пулӣ гирифтааст. ин дар ҳолест ки гумонбаршуда бо ҳамин ҷурм соли 2016 суд шудааст ва оқибати амали худро медонист. ба ман 100 сомонӣ дода хоҳиш кард ки барои чанд муддат посбонхонаро дар ихтиёраш гузорам. ин хоҳишро иҷро намудам ки милитсия маро боздошт намуд. каҷрафторӣ марди рӯзгордидаро боз назди қонун сархам намуд. ёдрас мешавем ки ба даст овардани даромад аз хизматрасониҳое чун ташкили шароит барои амалҳои шаҳвонӣ, нигаҳдошти фоҳишахона, далагию занҷалобӣ тибқи талаботи моддаи 239 кодекси ҷиноятӣ ҷиноят муқобили тартиботи ҷамъиятӣ ва ахлоқ аст ки ҷавобгарии ҷиноятӣ дар пай дорад. дар ин қисмати барнома ахбори вазорати корҳои дохилӣ шуморо бо фаъолияти сарёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ дар чанд рӯзи охир шинос менамоем. кормандони ниҳоди мазкур бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисаҳои сӯхтор дар таробхона ва қаҳвахонаҳои пойтахт чорабиниҳои мақсаднок мегузаронанд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши навбатӣ. сароясати хадамоти давлатии оташнишонӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷузъу томҳои он баҳри таъмини вазъи бехатарӣ аз сӯхтор дар ҷойҳои оммавӣ бахусус дар марказҳои дилхушӣ, тарабхонаву қаҳвахонаҳо ва дигар нуқтаҳои хӯроки умумӣ ки аксаран барои тайёр намудани хӯрокҳои гуногун аз асбобҳои гармидиҳандаи барқиву газӣ ва оташдонҳо фаровон истифода мебаранд, корҳои профилактикии оташнишониро васеъ ба роҳ монда ҷиҳати рафъи камбудиҳои зидди сӯхторӣ дар онҳо чораю тадбирҳои заруриро амалӣ намуда истоданд. дар робита ба ин аз тарафи кормандони сарраёсат дар марказҳои дилхушии абрикол воқеъ дар кӯчаи асадулло ғуломов 20, шоми данғара ва водии гургон воқеъ дар кӯчаи ҷаббор расулов 71 каср 1 шаҳри душанбе, инчунин дар тарабхонаи халиф ва қаҳвахонаи аида воқеъ дар ноҳияи синои пойтахт корҳои профилактикии оташнишонии шабона гузаронида шуданд. зимни баргузории чорабинии зидди сӯхторӣ аз тарафи кормандони соҳа ба ҳолати коршоямии лавозимотҳои аввалиндараҷаи оташнишонӣ, системаи автоматикии аз сӯхтор воқифкунанда, сипару хатҳои интиқоли қувваи барқ, нигоҳдории зарфҳои гази моеъ, истифодаи оқилонаи асбобу таҷҳизотҳои барқӣ ва муносибати эҳтиёткорона намудан бо дигар манбаъҳои гармидиҳӣ, озод нигоҳ дошта шудани роҳҳои таҳлияи одамон, инчунин ба сатҳи дониши кормандон вобаста ба амали онҳо дар вақти рух додани ҳодисаи сӯхтор ва дигар ҳолатҳои фавқулода диққати ҷиддӣ дода шуд. тавре санҷиш нишон дод новобаста ба таъкидҳои доимӣ ва чораю тадбирҳои андешидашавандаи кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ ҳанӯзам баъзе аз соҳибкорони иншоотҳои номбурда дидаву дониста ба оддитарин талаботи қоидаҳои бехатаре аз сӯхтор ва истифодаи оқилонаю сарфакоронаи қувваи барқ диққати ҷиддӣ зоҳир намекунанд.
аз ҷумла дар маркази дилхушии абрикол хатҳои интиқоли қувваи барқ дар аксар қитъаҳо бархилофи талаботи қоидаҳои бехатарӣ васлу насб карда шуда аз фурӯзонакҳои тафсон фаровон истифода бурда мешавад. дар қаҳвахонаи аида низ ҳолатҳои риоя нашудани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ва тартиби нодурусти нигоҳдории зарфи гази моеъ ошкор карда шуд ки чунин беэътиноии соҳибкорон ҳар лаҳза метавонад ҳодисаи сӯхторро сабаб гардида боиси хисороти зиёди молӣ ва ба таҳлуқа овардани одамон мегардад. бинобар ин аз тарафи кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ бо шахсони мутасаддӣ ва дигар кормандони ҳамаи иншоотҳои номбурда оид ба истифодабарии лавозимотҳои аввалиндараҷаи оташнишонӣ, тартиби дурусти даъвати хадамотҳои таъҷилӣ, ташкили таҳлияи муташаккилонаи одамон дар вақти сӯхтор ва дигар мавзӯъҳои барои пешгирию рафъи ҳодисаҳои сӯхтор муҳим корҳои омӯзиши фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуданд. инчунин ҷиҳати тибқи меъёрҳои талаботи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ҷойгир намудану ороиш дода шудани арчаи солинавӣ ба роҳбарону масъулини онҳо дастуру тавсияҳои зарурӣ дода шуданд. кор дар ин самт аз тарафи кормандони сарраёсат ва ҷузъу томҳои он идома дорад. ин буд гузоришҳое ки мо гурӯҳи эҷодии маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ имкон ёфтем барои шумо бинандагони азиз манзур намоем. ба шумо ҳаёти осоиштаи дур аз кирдорҳои ҷиноятиро таманно намуда гуфтанием ки хонободӣ ва саодати рӯзгор насибатон бошад. то дидори навбатӣ хайр.